jingka thupi hi le thulung loi le thulung tha ti ding he igam sumuwa thulung loi le thulung tha he thiam lo zin gil dan ngai dan tam ta ta ji le boina zin tu jingka hin thulung loi le thulung tha chomcha in se ding wa hi ole thulung iti teng ta le kitip na ahi in kitip na lui kitip na tha ahong ta ne he ji ipijai se de wong mi tia he le basanan esaya bung som guble bum chang som langa kun som sigi chu isima hi le pakai chu me ko nga hung teng le pakai chu me ko nga thua tan teng le wo sa le ho le ju cha sa ni ho chu hung ma tha khom chi ding hi be tin pakai na se agiti na he wo sa ne chu mang tha di he ti a hi zen hi chilai ta hi thulung lui hi dai ti a hi zen he langkhana esai bung kha chang som le git ma chu isima hi le hong win na chon se du chu chi san bang nong le bu bang bang ka ban sa di nei ve san dup je ju jong le kel ngoi mu zol sel ta bung hi ding a he ti khula esai bung kha chang som le git a hi chi ku thulung lu a he la itikit ta pu be chu ti ya chu ide na lai thulung tha ide mo lai thulung lui ti dan in ta zin thamcha bible sim ding dan he thim the na wai kha la ti a ni chung chang thu nu ki se ding a he ole malakai bung thum chang som chi sim ki na hi le chi malakai hi thulung lui a hi en cha chun hop som hing se hin pe win ati na he ai le hop som hing se na pi ding hi thulung lui a hi tai pi da tau te la itikit po win hi chi na sa so apathena ding ai pi ding he ti a hi kit je en lungdon jong om ki din te chun exodus bung som ni changi na pu sim ki da hi le chonga ani sabat ni cho thing ta an ni ding gel do sim zengin ni gup sunga nang man na to ani sagi ni chu pakai na pathen dia chonga ni hi na to khat chayong na to lo de ti hi chonga ni sabat ni ni de ti ku thulung lu hi tai itikit ta we ni chu ti hi je chun epi chu thulung lu hi ya epi chu thulung tha ham ti hi tu jing ka pakai tha kau thing pan pi na zala in sei khom kin de hi ta he ole thulung iti teng ta le ti lion electric post ni a chun thi khaw a hin thungu ve akiti je na hi ole thi khaw ki thunga hin tu chunga I se di pau hi thi ki thung hi dalo wen thu ki thung a hi thu thun a hi ta na he chi thulun ki ti chu I het thiam thei chat kit lo wai hi zong le I bible hin abu sapa hi kitip na luya ti in abu neu pa hi kitip na tha ati ta nahi thulung ki ti chu kitip na a hi ti hi I het deu kano me na he kitip na ki ti ting ta le government khat in kitip na bol mi khat ki ka kitip na ai lo le nu pa ki chang ding te ni mi pi ang sung na pathinang sung kitip na ani chi hu a hi jeng na he agreement ti hu a hi jeng na he ti hi la chu mu the yin me na he ya chu thulung ki ti ting ta le ba sanan ti lion gam noi mi MNF ki ti ho tuin zong e ho gama gam noi mi KNO ti to UPF ti ten India to government to Manipur government to su itiu kitip na sui akai me na hi te chun table khada ke ho win table a chun a sei khom win te chun ipidi tam ti a hi le hiti a chui bol vai le hitin bol tin chuti dingai le hitin bol ti be o epi na gel wang pha na sa na bom atin henge pha ka sawe ti na alanga thu dal kil iti dan dal khum khat ne ya kinop to na ya kitip na ne ya hi su sign ak soya kai jiwa silanam dan jiwa hichilai ta chu kitip na kiti a he ama wang hichi kitip na bol dinga chu ina ko na akipet daw gari chunga ato na naw thu diarrhea ji do ho azan gi na ho diarrhea ki ji do ho ayan ne na ho diarrhea ki ji do ho chuteng ta le paisa amanda no diarrhea ki ji do ho chu kitip na hi put thu sim a hi na he ichi in the khan diu ka no me na he
table khat a kinok to na ne wa soi a kai khum sil nam dan pau chu kitip na thulhum a hen ama wang a chi nau thil ho diarrhea ki chi ho zo se chu thulhum hilovin thusim a hi ti hi in a he khan thim de wil masan ka de na he ti chon Israel cha te le pathin jong hin kitip na ne ne wi na he Exodus bung som le ko chang nga chu isima hi le pakai pathin na ho hen ka kitip nan ne do ba ka thu sei na ngai wa hi le nam thing thiam pu chi na hi ding wa hi ti hi Bible chun ana sein hi chi chu Moses in Israel de ko ma ka sein pakai pathenin ka kitip na ho ka thu ho na ngai po po wa hi le kai ma mi te mo mo na hi di wa he ti nam thiang thiam pu chi na hi di he ti na nop na wam ati te chun Moses na ka se pya le Israel cha te chun chutia pathenin phathe bo diwa nam thiang thiam pu chi ka hi diwa le pathen thu se chu se ngai ta ke hon ka bol te diwa he ti in Exodus bung som le ko chang get na ho chun isima le akimo ne chutia chu pathen Israel cha te hi kitip na nei wa hi dan chutia kinok to na nei ta uzi chun pathen hen o Israel cha te ka thu bang bang na zui diu ba na nop ta wa hi le kin tuai ka thu ka him phon do di dai ati Exodus bung som ni chang thuma ko na som da sa gi ko an phom do ta nei he chi akitip nau thulhum kitip na thu agreement soya kai da chui pi ham tia hi le he chi 10 commandment choi da nei o Israel cha te chu tia ke ma thu bang bang chon de hi wa hi le ke ma lo pathin dang na nei lo de hi milimang an ku lo de pathin min to na nei lo de chau nga ni thing ta sabat ni juna ni de hi ho 10 commandment ku ain phum do ta nei he chi chon phun do pha chun ipi bol da om tia hi le ya chun Exodus bung som ni le ni chang git ho chi sim ki dai hi le hi chi kitip na chu nam dat angai dan Mosin mi pi chu thisan a the khumen thisanin e cha kitip nau thulhum chu ananam dat ve na he sil a soi akita a soi akikai dan bang khon hi chi 10 commandment a kitip nau thu chu thisanin ananam dat ve na he ti hi Bible a mo the chen au me na he chuta bang chun hi chi 10 commandment ki ti hi kitip na chu a hi je in Deuteronomy bung som chang nga na chu Moses se yin mo sang chung bu ma kun chun ke yong ka kum su tha pai pai yin ka siam sa thing kung sunga chun hi chi song pheng te ni chu ka koi ta na hi hi chi thing kung sunga chun tu hin song pheng te ni so om tai ati na hi Deuteronomy bung som chang ge chi sim ke na hi le hi chi lai chun pathin in Levi mi te hi a chomi ana khan doi na hi kitip na thing kung pu le ding chun ati na hi ole Levi te chun hi chi kitip na thing kung chu ana put le le si wa he thing kung khat a se mo bin hi chi sunga chun 10 commandment a koi bin hi chi thing kung chu kitip na thing kung ana ti ji bin a he ipji a kitip na thing kung a ti ham iti a he le asunga chu 10 commandment chu kitip na hi ja chu kitip na thing kung the ark of covenant kiti ji ai da ne che ye chun tu ni in thulhum iti teng ta le 10 commandment hoi hi in adang ni macha ai pu ne he che ya chu Bible in thulhum ati te hi tu ni san ge in 10 commandment hi among nai pun sei mang the ai nai pu ne hi ama wang Genesis iti ho Exodus Leviticus Number Deuteronomy kiti ho hi Moses dan ai bu bin thulhum lui ai poi ti chamcha ita lum no mai chuta bang ma chun sam kiti ho he labu ai bu ben wa chai labu kitip na hi po na he te bang chun Isaiah Jeremiah Zechariah Amos Joel Jonah kiti ho he thiem gau thu se he kitip na hi po na he azawa diarrhea kizi gamnoi mi te hon kitip na sui kai dinga chiwa agari sung to na ho ane thu ho diarrhea azi tabang bang bep seu chu Israel cha te Egypt ko ma ko na hum po do dan thu sim po do bu kiti Exodus kiti ho khoi hi ne
Ruth kiti ho, Esther kiti ho, First King, Second King, First Chronicle, Second Chronicle kiti ho. Hiti ho zo si yong hu history di lai tu dan ho sa hi in kitip na ahi thei po na hi. Hita bunga chu Matthew, Mark, Luke, John kiti ho yong hi kitip na tha ahi pun gospel ahi in life and teaching of Jesus Christ ti ahi. Then tal sol sa te X kiti yong hu sol sa te ho na to record book ti na hi kitip na hi po na hi. Yachon Rome, Ephesus, Philippi, Galatia kiti ho, Philemon kiti ho Joseph ho Pastor lekhat ho ahi kiti na hi. Tabang ma chun revelation kiti prophecy aidol le phaka Yesu Christa thupun do ti na hi in abulin le abunewa khande hi po na hi ti hi chomlam ta atu jingka hi iga sei do no mo cha he ya chu hi chi abulin le abunewa I khanji te mu le azawai se yo Esaya bung som gup le gup chang som la nga pe som sigi chui si mai le pakai chu me ko nga hung teng le pakai me ko nga thu tan ting le wo sa le chu cha sa ni ho chu hung ma tha khom che ding hi we ti pakai la se ti hu thulung lu hi tai tai pai di wa hi le hung we na chon sit na chi san bang jong le bu bang bang ka ban sa di ti hung sim do ta lo ding ti na hi aye chong mai thulung lu hi ta ne Yung le Malakai bung thum chang som hop som thing set in pi win ti yong hu thul hung lu hi dan hop som yong pi yong ngai te lo de da nai hi ti a chu I de na lai hi thul hung tha a I de mo lai thul hung lu ai the poi wa chen tu hi ke bang so ke Hebrai bung li chang som da ni chu ni simai le pa chen tu hi hing sing la na tong hat hi a ti hi ki khel ti nei lo hing sing a hi a ti hi Yesu pa ka Yesu Christian jong Look bung som ni le li chang som li le li a chun se jui ho ko ma chun se no to yum khom lai wa mo se dan thu a chule labu a cheteng le thiam gao ho le kha bua thu ki se zo se ke ma thu dol ki se ho chu gui lung su ke de hi anati nei paka Yesu Christa chu mo se dan bu ati hu Genesis, Exodus, Leviticus, Number, Deuteronomy hu ke ma dan thu ki sut la hin goi long de hi chuten ta le labu a ati ke de hi chilabu chu sam labu ho thu ki se ho hu goi long de hi ati ke de ten la thiam gao ho le khabua ati thiam gao ho tam ta min jo wai se ho sai thiam gao Jeremiah thiam gao Amos thiam gao Jonah thiam gao ta Malakai thiam gao ti ho min hi cho zo se hu pa kai sun thul hung lu hi dan pai mang ta na ti po na hi chu ke ma thu dol ki sut na hi na pom diu hi tin ei se pi na he ti ta bang sun John bung nga chang som ni le gup som ni le se gi chu pa kai sun se ki in non mo si chu ta san leo chun ke ma yang nei ta san di wa he ke ma nei ta san lo le mo si chu na ta san the lo di wa he a je chu aman ke ma thu a sut a he a de mo si chu ta san ve aman ke ma thu a sut a he a de tu la yin se jui te hon jong mo se cho hin ta san ben mo se thu thu na nom ben tu lai Christian te hin mo se thu lung lu I pai ke ta we ni ye chu ni chi chi da no le kha sim da no hi akino om zia chu I phat chum kha deu ham ti a ye chi kan se do ai en ye chu pa ka Yesu Christian thu lung lu hi tai pai ben ki a se pu na he ye chu mak bung se ki chang se ki ho chu sim ki na he le pa ka Yesu hi tin se ki di Esai thiam gao thu se cho di ta nge ye hi chi phu mi te hin akam sun ke ma e cho ya no alung thimu la ke a ko gam thla ta ye esai thu se cho di e atin esai chu thiam gao ka de ti aman proof and more nei ten ta le Matthew bung som ni le li chang som la nga chu ni pian se ki tam dia he le pa ka Yesu thiam gao Daniel thu se chu mon thianga adin na mu te ngul asim simin he an ti ke ta re Paka Yesu Daniel thiam gao thu se chu proof of all ki ne che ye chun thul hung lui iti pau hi thul hung iti pau hi 10 commandment ko hi bogin adang se ku pathian thu I het them the ne dewa iki hil ne dewa I ho ding so se a uma he ti hi I het chen diu ka de ne he ole Leviticus ki ti ku episode nam ti la thiam pu te dan dia Tunia thiam pu ki ti sui ham nang la ke hi thiam pu hi ta ne he
second Peter bu ni chang ko chu no nam thiam pu chi na hi taw ve ei ti wa hi thiam pu na hi taw ve tu nya ho thiam pu hi taw ve ni kulai Israel cha te hu pathian mi te thiam pu hi na wa ko na ke la do a ko hi zong le Jesu Christ ta san ho jo se chu nam thiam pu chi ai than wa hi ta e che nam thiam pu chi te chen elai Leviticus a ne ding ne do ding thu ki se ho hu nang le ke a ding hi tai ti ikila thiam de ma se na hi ai chu tu lai in versanan phone recharge deposit te chun top up ithun ji a validity om ji na hi ye chu validity thakhat adiam thania adiam thathuma adiam ti om ji na hi tabanga chu Leviticus a thu ki se ho ai le Isaiah thu ki se ho vo sa le ju cha sa ni ho chu pakai me ko nga hung teng le pakai me ko nga thu tan teng le ati hi chi teng ta la chun mang tha di he ti tu ni hin pakai me ko nge na hong nai pon tu ni hin pakai chun me ko ngi thu tan pon azo teng ta la me di la thu tan le a validity chu Jesu Christ a hung ni chan ge ya validity umahi hi jo bo sa ne chu chi ding he ti hi Bible ni chen sa da se che jun chu thu lung lu he poi thu lung ki ti hi Ten Commandment kitip na agreement sila kay den pau chai chia chu Deuteronomy bung som chang gen na in kitip na thingkung a hin de ta ne hi tu ti ye chun Jeremiah bung som thum la khat chang som thum la thum chun hunung le Israel te to kitip na tha ka bowling chu alung sungu wa ka dan thu ka sut pi de hi ati ta ne ta bo chun tu hin Corinth thot ni na bung thum chang thum chun ipi hungum ta mi ti ai le le khatu ya ki sun hilo pathian hing thaga wa jo a hi tai song phenga ki sun hilo ba ta sa hing phenga ki sun a hi a hin ti ta ne ye chin pathian dan thu 10 commandment chu tu an ni dang la ya chu song phenga ni ki sun a hi tu ai ilung thim pheng sungu ita sa hing pheng sung ba hi hung ki sun a hi tan hi chi ki tip na 10 commandment ki ti sipa khat ong mang the lo de pathian le e ho ki ka ki tip na a hi na he chi ya chu Christian mi ping tha ka hi Christian nung zui di ta ka hi ti ho ding a chu hi 10 commandment hi sipa khat mang nai lo e ho i pom ding mu cha hi na lai je na hi chol nga ni thieng ta ni din gel do jing ki yong chu ilung sum wa akiji na lai je na hi chong hi alui nai pu na hi che ya chu pa ka Yesu Christian ke ma dan thu le thiam ga ho thu su nga hu de nei ngai tu hi on dan thu ki ti ho thiam ga ho thu se ho Old Testament ni ti ho hi ka su ma ngai pu ye a phut dat ding zo ahung ka hi izena mai ti dan thu jam si pai sa ka man tha sang in vandele aman bai lam zoi a hi ti na hi ya chu tunia chon si hi bi ha mi ti ai le for John bung thum chang li chun ko yo le chon si chun dan thu su ke hin dan thu su ke ma chu chon si a hi a ti hi chi dan thu chu su ke la chon si ki hin chon si man chu thi na hi rom bung chang som ni thum chun chu tian da Jacob bu ni chang som chun mi khatun dan thu bon ka zu ye ti han lang khat pen pen ki su mo ta le a bon chu sunga thi mo chang a hin a he a tin a sei le he chia chu chi dan thu hi ipu polen jong rom bung thum chang som thum da khala chun ita san je wa hi dan thu ki su ma hi ta ai poi dan thu ki phut da cho ai bu ve ai ti ki le he so pide ho ni dang lai Israel cha te to pathina ki tip now 10 commandments sinai thanga mosin agala hi chi jui dinga ki tip now chi sana ana nam dat chu tu ni azong hi e ho adinga hingjing na lai he le gu cha the hi nai pun milim ho the hi nai pun pathin men to na nei the hi nai pun zon the a hi nai pun hi chi thu som hi hingjing jen ki khel ti nei do hi agreement table khada gom noi mi to India apply mi te hon akitip now so hingjing jen ai chi ta ba chu ye ho ikitip now Christian te kitip now chu hi chi chu hi bo na he Bible hi abulin abune wa khan ding hi bo na hi ama wang sola scripture akitin Bible ki ho ding ati dung zuyen ti lai chapter ni ho chu tu in chapter le chapter lu ngai ta poi pathian thu pi bo thu pi pnian ti in 1 Corinthians bung si chang som la ko na a chuteng ta le kun man ta lo ding chuteng ta gana ki thoi ta lo ding ti ho chu Bible ama le ama hong ki ho ben cho wang cha be dai ke ye so cha te bung som na nga chang som la ko som ni chu si mai le
ที่สันเนี่ยหลงดิ้งตีนลายขัดเดียวตัวนี้ที่สันเราเนี่ยเทหินไอปูนสาเทียงรู้อย่างนลายจินเนี่ยเทียงรู้อย่างนลายจินจอยนี่ขัดเดียงแต่เนี่ยเทียงรู้เฮอินเซ่เกตเดียวหินตินตัวนี้ไอท็อปิกอุจุยพิหามที่ไอเลยเกติบนาเกติเตียงแต่10 commandment จะเห็นดังเสียฮีประเทศทุยหอยกี่เรื่องเดียวเก็บพอในดิ่งว่าประเทศเนี่ยก็อีกเปว่าเห็นfirst king second king ที่หอยอย่างตุลายเฮาสหอนประเทศเฮแรงที่หออันนั้นรอถึงเป็นประเทศให้เรารอถึงพูดที่อีกกี่เรื่องเดียวว่าเฮาสหอแรงหอลำไก่หอประเทศนักคนจีนนั่นเองที่เรื่องอีกกี่เรื่องเดียวว่าเก็บไว้เห็นที่แต่ว่ามาจุอิสราเอลแต่ทุกสิ่งจงเห็นหอยอีกกี่เรื่องเดียวว่าเก็บไว้เห็นจอยขัดจะมังอมปูนขัดจะไปที่อมปูนเฮบุเรียนบุญเนี่ยว่าขันเดหิปุยดีเฮจงจะกันเสียเด่นอิเสนาอุปเทนิมอนจะเดินพัฒน์บุญไปดาวอันอาเมน